El ministerio Jesucristo rompe las cadenas. Presenta palabra viva y eficaz. Y da vida a su... La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En la voz del pastor Luciano Arancibia. Yachakuy Jesucristo palabra manta. Lantismanka ama sacrificiota haywankichekchu. Kashanchis pishqakaq yachakuypi. Lantismanka amapuni sacrificiotaka haywankichekchu. Chay lantikunaka qhasilla kanku. Runaq ruwasqallan. Chaymantaq haywanku kay hinata sacrificiota hina. Animalesta. Chayraykunin hermano qonqapunku pichus Dios kasqanta. Chaymanta haywanku uywa wañuchisqasta, llama uñachisqasta, sullusta, hinallataq qolqeta, hinallataq ch'atanaykukunku enemigunta haywaykunku uk sacrificiota hina haywanankupaq haqaylantiman. Y es cierto, kunantun pitata t'ukurisunchis hermanos, kay pacha kawsayninchispiqa ashka tiyan enemistad. Siempre mundupiqa uyarini hermano, azikuriwanki abidaykiwan. Cuando ninku ajinat imanishankutaq, es que kachaykukunqanku hermano yatiriman, u kachaykukunqanku hampiriman, uchaykuka qhawaqkunaman maldalta ruwasunankupaq. Y rikunchis hermano, maypichus chay sacrificiota haywanku chay lantiman, chay Dioskunitan ruwasqa kashan, maderamanta, o sino rumimanta, o sino hermano titimanta unuyasqa, o manachayqa yesomanta ruwasqa, runaq ruwasqallan chay tukima kashan tallasqan, y chaytataq a veces ñuqanchis uk Diosituta hina churaykunchik, y chaymantaq sacrificiota haywanchis. Y charimanachu, campupiqa imata haywankichik, chay ovejayki sulluta, u chay kawra uña sulluta, u chay waka uña sulluta, u chay llama uña sulluta, haywanaykitia. O a veces hermano ninku hermano, wañuchinastian ovejata, corderota, ovejata, ñakanku y yawarnita mayman apangichis, maypichis kashan chay, pachamamaykichis chayman, ch'aqchuygamunkichis. Y tukuy chaypata qhipampiqa hermano kasan sahra supayman haywashanki kay tukimata. Jesús imanergataq, ñawpaqta manara Jesucristo hamushaqtin, ari, sacrificiota sacerdotesman haywajkanku huchasniyki pampachasqa kananpaq apanayki karquq palomitata tortolitata apanayki karqa charimanachu y sacerdotesta hermano chayman sacrificiota yawarta hich'aspa chaypi huchasniyki hermano pichakunan karqa. Jesucristo kunanqa hamun kay munduman ya hamuspataq pay uk cordero inocente ofrecikun nuqanchisrayku chaytataq nin kunanqa Jesucristoqa manaña nuqa kaykunataqa necesitanichu chayqa nin qhipapi queda kapun nuqa ofrecikurqani vidayta qankunarayku nin kunanqa nin hermano salvación qatarikun nada más gratuitamente creesqaykirayku Jesucristopi. Fuerte aplausos hermano, aleluya. Chayqa ampakapun qhipapi. Kunan lerisunchis kay salmos pachaq soqtayuq hatun t'aqaynin huch'uy t'aqaynintaq kinsachunka qanchisniyuq ch'inininta. Salmos pachaq soqtayuq hatun t'aqaynin huch'uy t'aqaynintaq kinsachunka qanchisniyuq ch'inininta ñawirisunchik. Kay hinata nin Tata Diospa sutimpi, Dios churi sutimpi y Dios Santo Espíritu sutimpi kay hinata nin Tata Diospaq palabran. Churisninkuta ususisninkutawan uywa wañuchisqata hina chay supayman haywarqanku mana huchayuq wawasniyuq llawarninkuta hich'aspa Canaanpa Diosninkuman chay llawartaq haywarqanku chay niqtataq hallp'ankuqa llawarwan ichichakurqa Tata Diospaq palabra. Kaypi manishyantaq David kaypi nin hermano, kay runasqa nin chay sahra runasqa, pikunachu chay Diosninkuman haywarqanku chaykunaqa, churisninkuta, qhari wawasninkuta, ususisninkutawan, warmi wawasninkutawan nin hermano, haywaykurqanku nin hermano chay Dioskunaman. Hinaspataq imataq uywa wañuchisqasta ima chay supayman haywarqanku.
Y más ruanans tian no gans hermanos ni carnaval o pachamamás o ¿qué tenemos que ver? Y matar ruanans tian. Ñau patatas ninchis y mataya chachiwargans. Ñau patatarabuelos ninchis y mataya chachiwargans. Carnaval chamuchtin. Chay mullita, uchay chiquitata, uchay tipata, palcata, rikuspa chayta, uturparganko. Yahillas patach tumpa pintar parganko. Pintas patach iglesia romanam aparparganko. Chaypita yakuan chayaygar parganko. Y no ganchistas nergans. Kunanga kay Dios ninchis kanga. Kay lantinchis kanga. Maikamata urruna chayan hermano de verdadmente. Charay cuatata Dios pa piñakuinin chayamos antuco y munduntingman. Charay kuchanin Salmos libro peca 9, Salmo 115 versículo 4 peca. Ñawin kan ma rikunchu, ningrin kan ma uyarinchu. Yuyay nin kan ma piensanchu, simin kan ma palapasungachu, makin kan ma haywarisungachu, chakin kan ma puringachu. Imagtinta a ver kay aspeta campis kari, kunitangama warmi kari purishank eperigo guspa. Purichunga si Dios ni chari. Y chari manacho. Y matar canchas. Y chay maipichus kashan hermanos. Chay aspimanta ruasca. Chay tata halp aman plantar canchas. Y chay pita ayarisanguiches, ¿no ve? Chay conchuyakuan. Alcohol. Y charin hinaspat compadres casuins mistura y silpintina. Kuna no katapukun imagten matrimonio Cooperman utilizas diablo utilizas canta. ¿Qué tan brutos somos hermanos? Mas kakutita predicani sigue casamento pe. Tapuigis kutichimois. Cuando chay carnaval man chay sacrificio hay wakan que pachamama y que matacho palashanich chekatacho palashani manacho chekata palashani compadres casunchis y matas silpintinas y misturas la do equipo que imatin chanta matrimonio utilizan silpintinata o chay misturata tapuria imatin pimanta hay walgan kutuku chay papel manta kutus kasta chay pis Biblia pikas papel manta kutus kasta walgan kuning umas nin kupataman chachona gorgan kuning. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Y maniwan katahzuna pero pastor esto ya un bichachegres papel kutus kawan. ¿Qué tan idólatras sigue iglesia acá? Matrimonios los 5 pero iglesia manta idólatras. Picausan. Y chaymanta imatajuanco eso zinki pachagran manta sarata itimunki no ve papanta inimunki sapayunta angulanta tikam chayta warkuykunki chay Dioska yachachunki suwakuita imagtima kampama urjos pruangich y chaymanta pukuchusta wataygunch. Entonces imas ruananstia no gans pukuchuan hermanos. Por eso es prohibido los globos que los hijos pueden hermano aquí utilizar. Tukuy chaykunaka hermano supaipata ruainin kashan supay utilizanampak paillapaktak nada que ver nosotros picausan sutinman ayariku y chay causa Jesucristo man hinas patas carbonta churaykungich chaymanta ematat incienso manta emat chay uñata wañuchinki chay suyus jata chay kaurata chay oveja uñuta apamunki suyus jata chay pataman chachurayonki manacho yawarta hichaykunki chay pataman sí o no ni waychis pantashanichu tukuy chaykunaqa carga hermano supaypata obran maymanta tatas ninchis ñawpa abuelos ninchis apasawarganchik chay tatashan erga tata Diosqa lluqsimuychis sapaykunaq chawpinkumanta haqay mayuq chimpampi tatas nigicheqa chay manakaq Dioskunata nin ruwarqanku qankunaqa amaña kayta ruwaychischu chay manakaq yan nikimanta allinkaq yanman nisunki tata Dios churakamuy. Charayku kaypi nin hermanos nin qhichwapiqa churisninkuta ususisninkuntawa uywa wañuchisqasta hina nin chay supayman haywarqanku mana Dios manchu. Ama kan hermano kayman chapukuaychekchu Cristo hamushan y mano kans kay atintichu iglesia sigue chaykunapi piensasaq qonqapuy mayay kayuyaynikita lava tu cerebro picausan hermanos sutinman mana huchayuq nin wawasniyuq nin hermano yawarninkuta nin hicharqanku mana huchasniyuqta
Ahora, cuando ya hay kunku mineros, man, uyarimaich mineros, potosiman kakuna, más que escanguis, hermanos, a ver, cuando chay minaman, chay huskuma ya hay kunaigipaj. Pimantama ñarikunki, yo estoy seguro lo primero chimpaikunki, tío man jongorikunki. Y chay pitiu tascasha, no gaps opacha ya hay kurgane. Pero man, ni manawancho, la casp ni manawangataj. ¿Acaso paya estaba no gamanta teiniucho? Manacho nin tatariosca cuando kankuna no kapi kiringis nin no kaipata ati ni kankuna pikashan. Y manata ni ima piskay y manasongachicho porque kankunaka harkachasca hina kashangichek nin ati ni. Un fuerte aplauso a esa iglesia de Cristo. Chaypi chichirasan, chaypi cigarro fumashan, pero ni haika fumasancho. No callejina, hermano, la caspa cigarrón cachar pachegani. Por lo menos ni monawan, hoy joven, cigarrito y pasaremos ni monawan. Si me encama palanga chuari. Y chay kuna mantaka asikui. No canchispata Dios nincheja existen. Porque ni palabrampe. No ka tutapuncha y kankunawan kashani. No ka yaikuinikipi kanwan kashani. Y kutipuinikipi no ka kanwan kashani. Y manata no ka kanin kankunata sakes raigichechu. No canchispata Dios nincheja mana chaylanti hinachu chay pichukurashan. Causan. No canchispata Dios nincheja para chimon. No canchispata Dios nincheja intita yoxichimon. No canchispata Dios nincheja hermano chascasta zuarga. No canchispata Dios nincheja chay causa samaita cochazón que fuerte aplausos. Mana chay lanticho cosón que chay causa samaita. Charay kunin hermano. Maipita chay pasasarca charay kunin. Canaampa Dios ninkuman con minúscula estación no. Dios ninkuman, charaico palasiani, Dios ninkuman. Charaico católicos janinco, nuestro diosesito. Diosesitoico. Charaico más que es católicos, guayamanco, oración situta. No haga más lo han dicho oración situta. Sí, hermano, tatakura chaitaca ruan. Chay seguitos ruanco. No ganchisca ruanches, oración. Runak patatak sutin oración situm. Dios patatak oración. Kan imata ruanki oración situta o oración tacho ruanki. Ah, tajarico y se ruanki chay oración ta. Hasta ricuni pastor está predicando. Hermanos ni oración situta ruarico suns que chesip haitas oraico china pena altar manda. Entonces ya chachiwasan chay peca idolitoman con oricuita. Nya chay pitukimata ni puanya. Basta, ankimani, hermano, idoloma nergan. Basta ni nawaiki oración situta. Y achane pimanch oración situta kazuango. Chay palabra amplian ashkaman. Chay faltan entiende. Chay escuchan erga tatariuska. Ya chay chu falta son que guay. Mañarikoy palabraita sumachta una harina equipaj. Entiende na equipaj. Amén, hermanos. Me causa. Entonces acá hay Canaán, Dios ninkuman nin hermano, chay yawarta haywar kanko, ahí está, Dios ninkuman, nada que ver hermano tata Dios man. Tukuy pikunachos hermano, chay colachinastas ruashangicha, chay maipichos kashan hermano, kay wasitapips y con no ver hermanos ni, maipich kashan hermano, chay imatak suten hermanos ni ari. Apachetas, y chay apachetas, tomashanko, no, nada que ver hermanos. Nada que ver estos. A veces cuando ricuni chay hermano así cuspa pasan en Señor, cuyarico yari kaiwan puso una manta. Tal vez yo capis cargani ajena. Nada que ver apachetas. Ricungui saca y guerra loma puntame hermano. Chay pues rumichuren hasta kunan techitunta ruacus ruayapsan ruakunan apay. Si rupay anchata rupay con pay kikin a techakunan. ¿Sí o no, hermanos? Es que lanteare. Lantinita munan runas ruascayan. Ma vale chinchu diusta. Chantaka tutushanki ma para mucho. Tutushanki ay guairalla. Tutushanki ay granesulla. Hasta wangra jamushan tata Dios pa piñakuini kay mundoman. Arrepienteco y monasca causaka runamasi. Picausan hermanos. Sutinman. Tayarico y chay causa tata Dios man. Aleluya. Ahora conan hermanos, cuando ya hay kunku mineral man y mata mañanco, mañanco se enoja, hermano quinoata. Mañanco hermano alimentosta, quinoa trigo. Ahora si mañanco hermanos quinoata, awaken ganin iskay papata mañaway, ni tamonan chay iskay runata ofrecen antian.
Ahora, y mataron a chay mineros. Pichos enemigos cuchayta chatayun. O si no, pay por primera vez amo con hermano Yancaco, pay tanin, señor, que hay con chivatos cango, pay con una carayos. Yancaco sartenco, de repente, hermano chay halpa luchegamon, guañupungo y ofrecen chay diablo man. Y bibliatas nin runaka tiempón pi guañupunantian, y mana tiempón pi chay runaka guañupon, ¿por qué? Porque pay pisma ora corgacho, diablo man, resaricus pe sarga, diablo canestán himata no gamo más bien, o goigusunay pi picajengue. Chaita ruan, hermanos ni, tukuy piconachos, hagay minerapi, yankanko. Piconachos tapados tataringis igualito, mañasungiches hermano, y chaita ta haywanaygitian, a chaita haywangichega, dejas kaykear y chaita tapado torjonaygit. ¿Sabes qué? Kay halpapatapi, hermano, cuando diablo hanak pachamanta, uchikamorga, hermanos ni, kay halpapataman, diablo monarca dueño chacuita. Jorimanta, tuquimamanta, pay dueño chaco. Pero tata Dios, pues palabran pe ajeo penin, mío es la plata, el oro, dice Jehová de los ejércitos. Así que diablo, campataca ni maiki kai papatapi cancho, solamente perteneces a un infierno. Tata Dios, tuquima petroleota, tuquimata zuarga, pero Satanás, kai papatapi, pay kikin, dueño chaikukuita monan. Amén. Pecaunsan. Cheray kunin kaypi hermanos ni hasta os ninkut ofrecen ¿sí o no? Cheray kutian hermano tanta matanza, hermanos. El narcotraficante hermano igualito chatayen cuanchinaco ofrecimiento al diablo. Cheray kay idólatra gobierno capuargans hermanos. Mas castata hermano a ver ofreces a ver chay tiwanakuman sapawata wawasta apagni ofrece. Por eso que hay bolivianchis que hay hina kashan. Orananchis tian que hay Bolivia soy un chegraico. Tata Dios kuyarikunampa. Amén. Amaña no canchis como cristiano hermano. Participanacho chaykunasman. ¿Entiendes awanquicho? Amaña hermano kachaykukuichua. Ay, chay fiestita kashan. Wawita y ruargoshan. Mi kunita yata no kakas ruargamosa. Ya chayapi pacta chay mi kunata ruashanko. Ay, ya no pargamos, ya pipakta chay mikunata ruashanko, pipakta ya no pakushanke. Excelente, chaytata nin bibliape, si su paipak nin mikusqa kashan, ama chaykunataka nin antojakuchu, ama mikuychu, ama chaqlukuychu chaykunaman. Y runaka piensan que no caes mana rinchichi nikusqa, no, machaq nikuyguchu, porque no cae kumati kuyguchu hermano contamina kuita. Chay diablo usus ningman. Que en política del Estado se respeta la creencia. Se can mama nankichu, ma creenkichu chay causa Jesucristope, respetaiku tu decisión. Señor ka decidini, respeta hoy. Jeshuapi le risuins. Lantismanka sacrificio taka amapuni haywangichachu. Inciso A. Sacrificio ta haywayka kanku chay diuskuna molochman. Y wawasninkuta ima y chayqa karqu hatun hucha Jesús paqñawpaqenpi hakay punchaypi también hermanos maypichus sutikurqa hermanos sutikurqa chay llaqta Molop y chay Molop llaqtapitaq chay vallepitaq churaykurqanku chay Baal y chay Baal mantaq hermano nin imata ruwarqanku wawasninkuta haywarqanku wawasninkuta nin chay brasapatasta pasananku karqa tususpa y chayta rikunchis kunitankama hermanos. A ver, le risunches y maninta, tata Dios pas palabran, Jeremías, hatunka takainin, kinsachunka iskainio, huchuita gaininta, kinsachunka fiscayo, chinininta ñawerisunche. Hinayatata, ben irón, vallepi, vaalman, altaresta ruarjanko. Y chaypitak churisninkuta ususisninkutawan, ima uiwawañuchiskasta hina, molochman, olachikuspa haywarganko. No katagri ni haikaj kaita kamachergaigichishu pitahnin tata Dios ni yupaichas nitar yuya kanichu chay millay imasta ruanaygichektaqa ajinamanta judakanin huchamampis urmaygullargataj uyarichis kaypi Jeremías imanisantaq Jeremías nin ajinallatata hakay Belín orin orqoballepi va alman nin hermano altaresta ruayguspa
chayman nin hermano churisninkuta ususisninkuta uywa wañuchisqastawan ima haywarqanku haqay lugar maypichus kashan Moloch qolachina chaypi y chaymantaq hermano urmaykurqa Judá llaqta y kaypi ninchari nuqaqa nin tata Dios mana kayta kamachirqaykichikchu ruwanaykichikpaq y nuqanchis manana kaykunata ruwananchikchu tiyan. Amén hermanos ni kunan rikunchis hermano maypich tiyan Navidad hermanos ni rikunchis hermanos ni no San Juan pi rikunchis hermano San Juan kaymanita monan ninata nin hapichikuna tiyan chaytanita monan San Juan no y wakenga ninku la noche más fría pero a veces ni chay chisipichu kunanga chiri chayman chaymantapis palasunch ya astronogosmanta palallasunta hermanos ni palasunch kay tukimata Bibliapi palasan. Entonces hermanos cuando kay San Juan pi hermano churaykullankutaq diosistunkuta sutikun San Juan y chaymantaq imatas ruanku Santa Cruz brikungis kay watapi no ve brazasta tindikunku chayta tusus pasasanku uqallas y millas. Se cumple la palabra de Dios. Tukuy chaykunaqa ofrece diabloman picaunsan hermanos y machos manaraj hermano tal vez rikurqanchischu tukuy kay huchasqakunan rikukapushan porque diabloqa chay ñawpa runas huchayirqanku chaykunata diabloqa watejmanta riqch'ariykuchimuyta qallarishan icharayku rikusanchis. Amén hermanos picausan nin hermano ajinamanta nin Judata nin huchallichispa karqanku Judatapis huchallaykuchirqan ajinatata nuqanchitapis huchallaykuchiwanchis echarimanach es que pastor hay hamuykunaku ahijado y huchallaykuchiwan ¿no ve? Ajinata nin Judata huchallachirqanku tal vez Judata akakusharqa y de repente hermanos paykunapis urmaygusqanku chay huchaman pi Judá llaqta chatatachanirqa tata Diosqa ama qankunaqa ichichakunkichaqchu ama chay t'uqllaman nin urmankichaqchu. Inciso B qhichwapi lantismanqa sacrificiotaqa amapuni haywankichaqchu Baalman Aserasman Diosninkuman nin haywarqanku chay sacrificiota Israelitasqa Diosmanta t'akakuspa chay huchata ruwarqanku Señorpaq rikunanpi y kaypi israelitas hermano hatun huchata sigue cometesallampuni y kunitan rikunchis hermano sigue Israel cometeshan huchata Israel qonqapun Israel llaqta qonqapun pitaq urqumurqa faraonpaq makinmanta qonqapun chay runas kunanta purikusunchik pitaq hermano israelitasta urqumurqa Egipto makinmanta Egiptopi kasharqanku faraonwan esclavizasqa pitaq urqumurqa claro Dios pero Dios utilizanan karqa runa sutikurqa Moisés ajinallatata kaypipis achurallantaq hermano pastor Lucianota kay llaqtata ñawpaqman apananpaq con razón nin Bibliapiqa pastoresnikichikta kasukuychik pastoresnikichikman q'umuykukuychik sujetakuychik mana Dios kikinchu israelitasta urqurqa sinoqa Dios atiyninwan utilizarqa pita Moisesta y Moisés niktata hermano chay israelitasta urqumurqa faraonpa makinmanta Egiptomanta icharimanachu chayta qonqapusqanku kay israelitas imata ruwasqanku masmin risqanku chay Dios Baal chay Astradoj Dios sutiku chaypa qhipanman ripusqanku chaypitaq Dioskunata yupaychasqanku y chaymanta sacrificiosta haywasqanku icharimanachu en vez que kay poqoyniykimanta diablo haywanaykiqa chantachanin Bibliapiqa Malaquiaspi no ve primer poqoyniykimanta apamuyan incharim altarman manachu pero campuruna imata ruwan apan chay sacrificio haywananpas chay alimentos ninta todavía runaqa nin ay mana ninkunachu diezmota ay mana nin israelitacha nin israelitachu qatishanki si munanki qatiyta israelitina entonces suyashanki entonces hermanos ni chay anticristota picaunsan hermanos sutinman a ver lerisunchis Jueces capítulo Jueces hatun kaqta kaynin iskay huchuyta qaynintaq chunka iskayniyuq hasta chunka kinsayuq ch'inininkama ñawirisaq kay hinatanin paykunaqa karunchakurqanku ñawpa tatasninku señorninku tata Diosmanta pichus Egiptomanta paykunata urqumurqa
chanta pay qaylay chay qayllaypi tiyakuqkuna Dios ninkuman yupaycharqanku qallarirqanku y tata Dios ta sinchita phiñakurqa tata Diosman k'umuykukunankutaqa chay Baalman sirvirnankupaq acerastaq tukuylaya lantisman ima qawari tata Dios kaypi rabiakun israelitaspaq nin yuyarikuycha wawasni israelitas pitaq urqumusurqach Egipto llaqtapi cuando faraonpa esclavizasqa kasharqankichik pitaq urqumusurqachik imaqtintaq mana ñuqata sirviwankichikchu nin Jesucristo manachu yarikunki wawayma imantataq urqumurqayki nin qankunaqa ripunkichik nin hermano chay waq Dioskuna kashan Baal Aceras Dios ruwasqa kashan chaykunaman rinkichik k'umuyakamunkichik chaylawman rinkichik ofrecenkichik nin pi causan entonces hermanos kaypi nin hermanos nin imaqtinta qankuna nuqata yupaychanawaykichiktaqa yupaychashankichik chay Baalman chay Acerasman nin imashkastaq ninku ma yupaychanachu ninkutaqi Bibliapiqa tarpashanchik kunita en vez que qankuna kuway Dioskunaman ni yupaychanaykista imaqtinman nuqata yupaychawanchas está no sé maymanchik wakin iglesiasqa hermano apapuyta mana ma yupaychanachu ma t'aqllakunachu capaz ninanku faltallaña hermano ma mikhunachu wañuychinqan runasta faltan nillaña ma bañutapas ruwakunallachu faltan ninallañuña verdaderamente y runaqa chayta creen y kaypiqa sut'ita nin en vez que ñuqata yupaychanawaykichiktaqa imaqtintaq nin chay Baal chay astrologta yupaychankichis en vez que ñuqaman k'umuykukunaykichik nin imaqtintaq k'umuykukunkichik chay Baal chay Aceras Dioskunitaman nin yuyarikuya llaqtay nisunki qanta maymantataq urqumurqayki amén hermanos a ver yuyarikuy cuando primerituta chimpaykusaqtiyki imanirqankitaq Señor qatisqayki nirqankichu manachu amén nicha nirqankichikchu manachu uch'inllamantachu kaypi qatishankichis cuando primerituta hermano chimpaykusaqtiyki imanirqankitaq qatisqayki nirqankichu manachu sirvisqayki nirqankichu manachu may kajkama nirqanki uskillitallata hamunayki ratukama nirqanki date cuenta pues fue iglesia fuerte aplausos eso es una promesa que has hecho con Dios no conmigo chay promesa ruwasqa karqa mana nuqawanchu sinoqa tata Dioswan iglesia de Cristo amén inciso C qhechwapi lantisman sacrificiotaqa amapuni haywankichu chay paganusqa karqa costumbre sacrificiota chay lantisninkuman haywanankupaq chay Diosninku karqa Baal Herod urqupi haywanankupaq sigue israelitas pantashallankupuni Salmos hatun kaqta kaynin pachaq soqta hatun kaqta kaynin huch'uyta kaynintaq chunka esqunniuq ch'inininta leresun oret urqupi torillota ruwarqanku qurita unuyaykuchiytawan hich'aspa nin ruwarqanku lantita yupaychanankupaq maypi haqay oret hermano urqupi mata ruwasqanku nin hermano hich'asqanku titita chaypitaq torota hina ruwayusqanku y chaymantaq nin hermano paykuna haywasqanku chay sacrificiosta kunancha hermano wakaman haywasqanku wakaqa hermano kashan ñak'anapaq toroqa chari manachu bifetas ruwakunaykipas chuletata caldotas ruwakunaykipas mana hermano Diosta ruwakunaykipaqchi wakata haqay Africapi hermanos ni wakata siqan rikunki wakata chay wakaman qunqurikunayki tiyan much'aykunayki tiyan chay wakata africanos hermano fácilmente ma wakami kunguchu porque Dios ningo pero tata Dios kanin hermano wakataqa churarqa chuletatas ruwakunapaq bifetas ruwakunaykipaq saisitas ruwakunaykipaq caldotas ruwakunaykipaq mana Diosta hina ruwakunaykipaqchu que tan wampurunas kanchis fuerte aplausos iglesia de Cristo inciso che qhechwapi lantisman amapuni sacrificiota haywankichikchu tata Diosqa niwanchik Egiptomanta pacha kaykama nirqaykichik amapuni allinkichikchu amataqa chay lantisman k'umuykukunkichikchu sacrificiota hina haywanaykichikpaq niykichik noqa nin tata Dios Ezequiel hatun kaqta kaynin iskay chunka huch'uyta kaynintaq chunka pusayuq ch'inininta lirisunchis astawanqa mirayninkuman ch'in pampapi nirqani
ama tatasnikichikpaq kamachisusqanman hina kankichikchu. Amataq yachachisqasninkutapis kasuychikchu, nitaq chimpaychikchu chay lantisninkuman. T'aqllariku Iglesia de Cristo, ama chimpallaypischu chay lantisninkuman. No kayta niki tata Dios chimpampapi willayasaqtirayraq nirqaykichis qankunaman ama puni chay waq Dioskunaman tatasnikichik ruwakurqanku urqukurqanku estatutusninkuta leyesninkuta barriuykipi comodidadnikipi imatapis urquchunku ama qanqa rinkichu nin chaykunaman pi causan. Y chanta imaqtin qankuna hermano campuykichis fiesta kaqtin tananar kachayakushanki chay ovejas sina. Imaqtin a ver. Ñaqa nisharqani pikpa wawantaq kanki, supaypa wawanchu kanki o Diospa wawanchu kanki. Tukuy supaypata wawasninku kaykunasta ruwanku y tukuy tata Diospata wawasnintaq kaykunata qisachapunku. Y chaypi reparakuy pikpa wawanchus kasqaykita. Inciso D, lantisman amapuni sacrificiota haywankichu. Noqaqa nini mana judío kaqkunaqa uywa wañuchisqasta supayman haywanku. Chayqa hucha kashan tata Diospaq ñawpaqinpi. Imaynatachus Primera de Corintios hatun kaqta kaynin chunka huch'ita kaynintaq iskay chunka ch'inininta ñawirisunchik. Amapuni noqaqa nini mana judío kaqkunaqa uywa wañuchisqasta supayman haywanku. Manataq Diosmanchu noqataq mana munanichu supayman uqchasqas kanaykichikta. T'aqllarikuy ya Iglesia de Cristo, mana noqachu nishayki nisasunki tata Dios. Hakay judíos kaqkunaqa nin hermanos chay uywa wañuchisnata chay uywa q'ulachinataqa nin chay Dioskunaman haywanku nin mana noqamanchu nin Dios. Amén hermanos. Y kaypi tata Dios dicen noqa niykichik ama qankunaqa chaykunaman chaqrukuychikchu, ama chay Dioskunaman nin sacrificiosta haywaychikchu. Noqa kayta niyki tukuy atiniyuq Jesucristo. T'aqllarikuy. Tal vez kay momento qan hermano uyarimusanki radiota y tal vez qari kaspa warmi kaspa kuraqtata kaspa awichitu kaspa y tapurikunki pastor noqa kani verdaderamente chay lantisman q'ulachinasta haywaq wawasnita o uywa wañuchisqasta o runasta apani reconoceni kunan noqa tapurikuni kanchu noqapaq perdón. Kayta niki qarimasi kayta niki warmi boliviana y boliviana. Señor Jesucristo manara hamunchu como manara hamunchu kapusunki hatun oportunidad tukuy kay huchasnikitas rimarinaykipaq willakuy tata Diosman mana noqamanchu mana uqtatakuramanchu tata Diosqa maypicha kashanki chaypi kashan listo uyarisunanpaq. Imaynatachus nin tata Diospaq palabran hermanos ni maypichus nin hermanos sichus qankuna creenkichis kay palabraypi y creespataq nin kay palabrayta noqapi creenkichik entonces wiñay kawsayniyuq kanki. Amén hermanos, amén hermanas. Así que hermana willay chay huchasnikita kay palabra qampaq uyariwaychis kayta maypichus tata Dios nin hermanos pikunachus hermano sacrificiota haywanku chay lantisman y manataq arrepientikunqankuchu hasta Jesucristo hamunankama y Jesucristo hamunqa y manataq arrepientikurqankuchu kay ruwaykunasninkumanta paykunaqa quedakapunqanku kay ñawi ch'ilmiypi ripunapaq hanaq pachamanta quedakuspataq ñak'ari
kay maypichus qanchiswata ñak'ariypaq quedakunqanku. Chaymantataq waranqa watastawan ñak'ariyman yaykunqanku. Y chay waranqa watamantataq chay mamaqucha maypichus kashan infierno laurarisaq chuqaygusqa kanqanku wiñaypaq wiñaytintinpaq. Falso profeta y anticristo y Satanás. Y qhipantataq tukuy pikunachus kay holocaustosta ruwaq kankichik idolatras tukuy chaykuna. Amén, hermanos. Que la paz y el comunión del Espíritu Santo los bendiga. Muchas gracias.